Lagip, di napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biyag, nga umay mang tadadal, liwliwa ken pagsarmingan iti biyag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip, di napalabas. Naimbag nga orasyo amin, patgan mi adumdumngeg. Ti surat nga inta drama ita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a Jojo. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan iti nagan a Jojo. Adon tinanggagak dito'y programam a naidrama maipapan ken ayat. Ket pakaragsakak unay no mapili yumat nga idrama tuy surat ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Amom kadi, asika ti mang parparagsak iti lubong ko, Jojo. Sipod na danta iti relasyon, makuna ka napadasak man ang tinagragsak. Kunak namin no kanibusana ng tilubong ko, iti sininaanak ti mo na anobyok. Saan gayam? Naragsakak man, tas sika tinagbali na kaya na ko. Awan ikarit ko ken ka. Amay sangak lang ket nga ron daman nalon. Emore no kasta, inayat naklata. Sana kinabak ng ti pagrukudan ti panagayat ko, Jojo. Tinapatag, ay ayatan nakmat iti napudno, kas iti panagayat ko kan ka. Agyaman ak no kasta, Aisel. Amom, adamat madlaw ko kaninanang mo. Anya na ita, Aisel? Kasla, di na kaya taparakan ka. Ha? Saan mo napapansinan ni nanang? Kasadya talaga tugali na. Saan na bale? Tas saan mo't ngay suti ka rin nam? Sakmat, saan ka rin? Sa bagay matkit di tinapatag, agin inayat ta, Jojo. Husto ka, Aisel. Oy, Jojo. Oh, mawag ka di man nana. Nadlaw ko kay kasla kursunada na kanisiling. Ah, Apay no armumon anak ko. anya? Kasano ko mga aramak? Kat nobya ko na Aisel na lang. Ay ka sinaamon Kay talaang Anya ngay kumati maganap mo kani Aisel. Ka pada tayo mag nga agkarkaramot iti daga. Idintutan ni Silain. Adda mabalin na. Nangataw ti posisyon na iti bangkaw a pagtrab-trabahuan na. Oo, oray pa na. Anda nga rodon nobya. Iturundak pa lang nga garam di sa bale. Ay, di ka man nagbalin amaag, Jojo. Anya ngay kuma, ti masakbayam iti dayjay nga Aisel. Armum ki din di silain. Ha? No kunak nga armam. Sika mo lang ti agnamay no tong palom ti bagbagak. Ninamang mo. No kayat mo ang nasaya at kakanyak. Nagtungpal ka nga raw, di ti kayat kaw. No bilang tarong magnisilin. Kaya tinangatamay. Ay na, iso lang nga rodon ti mangipakpakita iti motibo kain ka. Di mo awisan na kapay, magatender kayaw iti partay. Anya ngay kumati kayat asawon day ta. Nagadudi ta ti mabalin na nga awisan. Agam, apay asikapay laeng ngay. Madlaw mo ta kursunada na kalaunay. Iso nga armo mo, nanak ko. Nanang. Basta armom ni Silain. Ta iso ti kayat kaw aparakin ka. Iso ti kayat ko nga agbalin manugang. Nawatam. Nanang. Ay di ka nagkadkaid. Pagsaya at ang mulang ti bagbaga kunak manay. Agyaman nak. Tapinatgam ti kid daw ko. Akadwain nak nga aginom dito Jojo. Kunak no di na kun patgan. Ngamin, pinagkid-kidan nakmat ngamin, idi inawis ka adumar ay iti party. Kwasilin.
Among ka din mo, apay pinatjaktikid daw mo ita. Apay, Jojo, ha? Gabuta, agayata kong kan ka, Silin. Talaga? Amom ka di, nabayagan nga or-urayag nga ibagamday ta. Nukasta, kaya't nakadingat, Silin. Wen, kinapudno na. Nabayagan a kursunada ka. Ngam, kasanungay. Kat, adamot ngamin kayan ayat mo. Ay ko, sinina ako na Isel para kin ka, Silin. Abay so, Jojo. Well, namiris ko mamin. Asi kagayam tayo ayatag. Sangkit nga ni Isel. No, kasta nga Ruat. Sinaamon ni Aisel. Iti kasta, agbalin mo tin alegal ti relasyon ta. Kamaudyanan na. Makabalasak matlaangan kan ni Aisel. Ha! Inagaw na kanyak idi ti pwesto kas first honor idi high school kami. Kasta unay sakit tinaka manariknak idi. Urian niya ti aramidag. Polos adjak maatiw. Siya kakanayon ti first honor idi elementary kami. Ngam iti nag-high school kami. Inagaw na kanyak ti pwesto. Ha! Agbalaw tulangan enton sinaanan ni Jojo. Ngamin, siya ti pinili ni Jojo. Ay, Sel, anak. Umuna ako ni Jatalong. Ibalunan naktulangan. Wan tatang, sana bale, dandanin maluto to'y lutlutwag. Pasensya ka anak ko ha. Nuwaging gaita. Sa anak-anak ka urnong iti busbusim ko mga agadal. Mumay, anay lumlum tayo iti utang. Kapo iti panagpaagas day dinanang mo. Maawatan kayo matatang. Di kay katiagdanan. Tanaawat kung ti sitwasyon tayo. Ay na, agyaman ak numaawata manakaw. Unay kayo lakit binaya tatang. Saan kumaday tati pagparikutan niyo? Ayos lang mat kanyak. Alagaruday nalakaw. Umuna ako ni Jatalong. Sumarunukan taon. Sige tatang, sumaruno ak matlang nga dagos. Imbagman ta nakapasyar ka, Jojo. Nabayag asan kan nga imay dito'y balay ah. Masensya ka na, Isel. Imayak. Tanda ko man napatig nga ibagak. Anya day ta, Jojo? Kwa, Isel. Sabay ko ma, sa ngagsaksakit tinakam mo. Sabay ko ma, maawatan nak. Ha? Ne, apay nga minaya. Anya di ko na mga ibagam. Isel, kahit kunti makiwin na suwaskan ka. Anya? Ang apay. Adda ka din na aramid ko abasol, Jojo. Awa na, Isel, awa naman. Awan ti basol mo. Apay nga rod akayat mong ti makisina kanyak. Hindi anya aga po. Pasensya ka na. At ang sabali nga'y ayatek. Anya? Nagdaras matan ti panangisukat mo kanyak, Jojo. Pakawanan na ko ma, Isel. Nagbalinak lang ang lapudno iti marikriknak. Asino ti babae nga nang isukatam kanyak? Ni Silin. Anya? Ni Celine, abatch ko idi high school. Kasta ka di. Wan, at sapay ko matamawatan nak. Sorry talaga, Isel. Apay. Apay ang naramid na ngayon sukat kan ko na. Apay, Jojo. Gapo tayo iso tinakarik itipod na palagayat. Anya? Awanan kay tiba. Ang ano? Isel, pakawanan na ko nga. Yung saan nagbali ito panunod ko. Ni Silin itante etek sana si ka. Alala, gusto na itan na panagsangsangit mo, anak ko.
Sa narumbang asangitam na dya klase a lalaki. Nagsakit, tatang. Nagsakit na panunutan na naglaka lang ti panangisina ni Jojo kanyak. Wanan bain na dya lalaki. Wala lalaki ito lumapagtalagan. Sa magayan. Ay, jakla ni namnama akas day gayam tiyaramidin na king ka. Sa lawasa wala lalaki. Nagkaripay kanyak. Adi na kanto pasakitan. Ngam obaw magayam lagi ti karina. Uray kumama no sa nakarupa jaske. Tsaka muno ka sa no malipatak na ito yapan nakapasakit ko, tatang. Eh na anak ko. Mariknak, ti marikritnam. Igam, rumbang lang lumaban ka. Di mo ipalubaws nga bakan nakatisakit tinakam a marikritnam ita. Tatang. Anak, di mo rin ba nga sagitan ti kasi a klase ti lalaki. Ipakitam kinkwala. Asaan lang nga iso ti lalaki dito lubong. Hey, surungkol. Sa dino tayo tinalay nga anak mo natin. Nagkuyog da kan ni Silen. Apay ka day, Mario. Na, tadamagang pailang no abay. Kahit ko makasarita, gapoy tinarabid na itanak ko. Anya? Ay, saan ka kuman na makibiyang pay? No talaga nga ay ayatan ti anak mo, ti anak ko. Bye-bye adnan, no anya ti pagragsakan jay anak ko. Ngamen, nasaysaya at tutibiyag ti anak ko, no ni si Lane ti masawa na. No kasta, dahi ti makagapaw, no apay nga insukat na ti anak ko. Kay, anya pa'y kumangay. He, rupat kwarta kayo gayam nga gina. Ay, Mariaw, ah? Awan karbengam amang ibaga iti kasta kada kami. Pud nyo, Mike. Insukat na ti anak ko, gapulang iti kwarta. He, nagpadaan nyo nga gina. Ay. No awanan tinapatag nga ibagam, pumanaw kan. Ala. Pumanaw kan, Mariaw. Panaw! Apay anapan kayo pay lang ijabalay da Jojo, tatang. Wala, takayat ko kumama kasaw. Ngamti mo inanak kinakasaw. Anya nga itinbagbagan ni nana nati, tatang. He, may samay da dya bakitan. Konsinti daw. Apay mo tanak ko nayo ti kasta, tatang. Baybay akalon ti anak na. Saan kumakanong agsakit tinakim mo? Tala sa isaya at ti kasasaad ni Jojo no ni Silen ti maasawa na. No kasta. Gapugayam edi kinabak nang ni Silin. Iso nga insukat nakkan ko na. Eh, kanya pa nga, talaga kastan anak ko. Napimpintas ka no, tagbalin a kasasaad day dya at Jojo iti din na ni Silen. Iso nga di mo kanong riribukan pa itibiyag da, anak ko. Kasta timbaga dya bakit? Naragsak ka din anangagaw iti boyfriend ko. Ha, Silin? Inagaw? Akasmat iti panangagaw mo kanyak. Idi iti kina first honor ko. Idi at datayon iti high school. Saan ko nabasol? No siya kung tinag first honor, edi high school tayo. Pues, saan ko matinabasol? Numas ay ayatan na ko ni Jojo ngam iti sika. Mas ay ayatan. Dahil taka di timbaganakan ka. Wano, mas inayat na ka, gaputabak nang ka. Kan ada na talgad at trabaho. Anya? Dahil tatipod no Silin. Isungawan karbangam amang ibaga nga ay ayatan na ka ni Jojo. Ngamin, tila ang kwartam tinapatagkan ko na. Awanan ka itibain? Ibabawin timbagam! Awan karbangam amang sipat kanya. Ayop ka! Sala nga may sa ti aldaw, ha? At dantula ang aldaw mo kanyak ay sel! Ha! Tandaan ang data! Dituyak pala ang agpalabas iti oras. Nagpinta sa buybuyan ti danong mga gayayos iti karayan.
Makapalag ni tirik na. Kuma, iyanod magtanti danon ti sakit amarikrik na ita. Nagsakit. Apayasyak pa'y. Apayasyak pa'y tinakapasama kan ti kastoy. Awan ka din ti karbangak nga agragsak itinagan niya yan. Saan? Saan mo aram itong tikasta? Bastos ka! Apay ngay narakot na ka! Sorry, miss. Kunak namin no kahit mo titumpuak manipo dito rang tay. Kapoy ti panagpok mo. Kayat ko lang nga erwar ti sakit tinakap amarikrik na. Ngam, awan planok nga pakamatay. Pasensya ka na, miss. Naarakop ka matin. Ayun gayam. Siya gayam ni Ramil. Siyak ba't ni Aisel? Apay. Anya nga minti problema. Apay ako na mga dasakit tinakam amarikrik nam. Mabaling ka di amamuan. Kaputa insukat nak ti boyfriend ko. Anya? Ay sos. Iti day ta kinapintas mo. Insukat na ka tinubyong? Insukat na kay ti baknang. Kan adda na talgad at trabaho na babae. Basta ka di. Sa bala talaga ti maaramidan ti kwarta niya. Sa bagay, kwarta day tan. Kahit mo asawan, iisumat ti aramidam iti kayan ayat mo. No makabirok kamat iti nabakbak nang. Itan niya kumagapungay. Naibagak lang siguro ti kasjay. Kaputa ura siya. Insukat nakmat ti girlfriend ko iti baknang. Ngam sana nagsakit tinagam ko. Kaputa sana rumbang akailalaan ti babaya kasjay. Kat rumbang akas tamot ti panunutam. Imbag ka pa'y takas na ti kapanunutam. Ngam siya. Sa nagsakit din akam ko iti inaramid kanyak na dya lalaki. Inayat ko ti awanan bayin. Ngam naglaka lang ti panangisukat na kanyak. Lipata mo deta na pasamakin ka. Aywan, sa dino ti balayo. Itulod ka nga gawid. Isanan, kabalak ti agawid na si siya. Itulod kan, miss. Amangan no makasalaw ka pa itisan anasaya at ti panunot na ditadalan. Katanya pitaramidan dakan ka. Mala, umay ka na, Isel. Itulod ka ni Jabalayo. Naggap-gapwam anak daw. Kas taunay ada nagkuking ka. Kinasino na takagwam? Oh, siyak ni Ramil, tata. Intulod ko lang tanakyo. Agyaman nak baraw. Ako na nyaman na, tata. Sige, agpakadak mo tan. Isel, mapana ko. Sige baraw. Kit ulitak maninti agyaman Sige, tata. Baliwak tulangan ti may pasyar. Sige. Makamu ka nga rudan baraw. Isel, patuloy ak nga rodan, ha? Agyaman akmanan iti panangitulod mo kanyak Ramil ha. Agan anad ka kumay ti dalan mo. Anya pa'y laang ti aramidem ngay Jojo. Ibagamon iti kaayan ayat mo, tagkalay sa kayon. Narigatay na mga no mapaluspo sampay. Sayang bay. Un ka dinana. Saan kayo matanagan? Tasyap ti makam mo. Di ka agkapoy-kapoy kunak manayin Jojo. Yung, nanang, amuyo ka di. Tay, anya. Kasalama kong konsensya. Na, anya ko mati pakakonsensya amay. Damag ko asangit ka nun ni Aisel. Kapoy tinaramig ko kinkwana. Hay? Saan man adagiti awanan ka iskan na abanag ti pagproblema am Jojo. Ti kasaryo ken ni Silen ti asikaswam. Nanang, kasano nga itigastusin minto nagkasar kami. Ayawan pari ko titi dayta kunak nga ruday. Tumulong ak iti magastaws. Uray ipaparti ka amin no natarakin ko ababoy. Basta maasawam ni Silen. Nawatam. Sweetheart, kahit kung agkalay sata ko man. Kas lagaganat ka ngagkalay sa taan, sweetheart.
Diyan kami kaya maagaw da kapay kanyak sa bali tao. Iso na sa siyat lang, nagkalay sa ata. Hadakin ka Ngam, kasano nga rod nga iti bang gastos iti panagkasarta. Ay, pagtutulungan tayo, sweetheart. Tumulong ka no ni Nanang. Ipaparti na ka no amin at tarakan na baboy. Okay, sige nga rod. Umanugot nga kalay satan, sweetheart. Oh, agyaman aksilin. Nasaya at Mike, nagpasyar ka man rin ba raw? Wanda ta, umay kuman pasyaran ni Aisel. Mabiglaan nga raw, tayabak na Aisel ba raw? Sige tata, kitagyaman na ka. Ba raw? Oh, api ka di tata. Mabaling ka di tagdamagin ka. Anya day tata. Ararmam ka di ti anak ka? Ha? Ay ko. No bilang tarmak tata. Ada ka di pan nakabalin na. No siya, awan parikot iti day tabaraw. Ang tsak kaya't apasakitam ti anak ka. Among masiguro tinaglabasan na. San kaya madanagan tata? Jak aramidon ti inaramid ti kaayan ayat na. Kaputa, napadasak mo't yung tinaglabasan ni Aisel, tata. Sapay ko mga raw, Ramel ba raw? Sapay ko ma, tagi mong tupaldaangan ti anak ka. Aisel, kumusta ka? Okay ak lang, Matramil. Nasaya at matihurno kasta. Kahit kadya sa unday ta, nakailiw-liwag kan? Naskan lang alipati ka ni Jojo. Ngamin, umadanin ti panagkalay sada iti nangisukatan na kanyak. Aisel, amom ka di. Adamo ka pa lang ang makita. Nakarik na ako niti panagayat kan ka. Ha? Sapay ko ma. Tagkan laki ti gundaway amang ipakita anapudnoak iti tarigagay ko ken ka. Ikanak kumapay iti nananay a panawan, Ramil. Amumat, noan niya tinaglabasak. Awan parikot iti dayta, Aisel. Sa anak matkat nga agap-apura. At dahak lang dito'y amang uray ken ka. Itangal daw ti kasarda Jojo kansilin. Kasla mabrihat ti barukong ko. Kunaklakit din no ni Jojo ti lalaki ang matakunay-nay ko agigat tong palpiyag. Saan matgayam? Kas iti umunang hayat ko. Lino ko naklangan. Inayat ko iti kastaunay ni Jojo. Apay kasto'y tinagbanagan ti ayan ayat ni. Apay kas jayla ang kalakakan ko na tinangisukat kanyak. Kasano ka malipatan ni Jojo? Anya ti rumbang haramidag, Diyos ko. Tulungan na ko, ma. Iti kasta. Daras ti pan nakalipat ko ka ni Jojo. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo tituloy ti pakasaritaan ni pagayam tayo a Jojo. Dito'y lang programa tayo, alagip ti napalabas.
ba nga, Ramida? Diyos ko. Tulungan na ko, ma. Iti kasta. Daras ko malipatan ni Jojo. Saan mo ko mga ipalubos nga gladladingit aklatan? Ni Jojo ti rason anak kabangon na iti panagladladingit ko iti damo ngayat ko. Nga pagladingit anak matlagayam. Nagsakit. Ngamdas kan nga aklo na kunti amin. Katlipatak matan ni Jojo. Ita tanalpasan ti kasaryaw. Sa dino nga iti pagnaidan yaw. Sa dino pa'y kumangay, nanang. Kat iti balay ko ha. Alangan mo't nga dito'y balay yo. Ha? Ay, umukidi Ay, nagdamag aklang, may tanak ko. Sana narumba nga damagan nyo pa'y dayta, nanang. Adamat siguro panunot yo? Alangan mo't nga dito'y balay yun, ti pagnaidan mi. Kat nakabasbasit. Hay, tsaklakit di makagaraw dito'y. Matayak no siyak ti agnaid dito'y balay yo. Ha? Sa nabali nanang. Taka na yung nagtumot yung may pumasyal dito balay. Depende dayta, no palubusan ka, Jojo. Ah, Ha? Na, anya ti kaya mo asawan si Lane anak ko. Ada kayon? No, anya ti panagawat yo iti impakak nanang. Ha? Ola, alaam amin na nakagawaam, Jojo. Agawit ka ni balay ko. Kunaklakit din no isurot na ti asawam ang makipagnaid ijay balay na agam sa amugayam anak ko. ano sa inyo lahat ng tagmay may sa dito balay tayo nanang. Sa nabali. Taka na yun kayo mo't nga may sarungkaran. Mala ti napatag baknang tinasawam. Sumaya mo siguro ti biyag mo anak ko. Nanang, Agam apay no kasaritam ti asawam. Ta umayak mo't makipagnaid ijay balay na anak ko. ha? Ay, mabayinak mo't kinisilin nana. Amuyo mo't nga iso timang pakpakan kanyak. Iso amin tagas-gasto si Jebalay. Kasta aya. O nanang, iso pasensya kayo pa ilang nga. Sana bali, takanayon kayo mo't apasyaran dito. Kastam ka dilatan anak ka. Kalayon anaunag ti pampanunutan. Diyak mo, tata. Ngam, apay nga tamarigata na ka makalipat. Anak, pangaasin talipati mo ni Jojo. Siguro, nakaragragsak itay ti sidong ti asawa na. Ay na, saan man gamin adagita ti pampanunutan? Uray diyak kayat apanunutan, tatang. Ngam isulat tamat ti sumrak iti panunot ko. Diyak maliklikan na panunutan ni Jojo, tatang. Rumbang na lang alipata mo ni Jojo, anak. Iliw-liwag mo tinapasama king ka. San nasaya at ani Jojo latan ti pampanunutan? Tatang, Tinasaya at agbiro kay ti pagbisyam. Iti kasta, saan nga isot ti pampanunutan? Makapadakis king ka ti kasta anak ka. Awan tinasaya at nga ipaay ti kanayon apa nagpampanunod mo. Aisel, kumusta kan? okay aklang, Matramil. Kumusta kayo magtanti panagayat ng idartarira ko ken ka? Makatawanan nga gar-arama ken ka. Kwa, Ramil. Di mo iba ka. Ani pa ilang Jojo tilinaon tapuso maging gayta. Awanan ti mariknak apanagayat ka ni Jojo. Aisel, Ngamin, si kaitan ti ay ayatag. ha? Agpaiso Aisel? Wan, Ramil. Agayatak matunkan ka. Ay na, agyaman na kay Sel. Kamaudyanan na. Nasumpatan mo't lang tinabayagan ng ikarkararag ko. Oh, ikarig, di kan tupaldaangan, Aisel. Sapay lang ko, ma. Tasaan mo nga ramidan kanyak tinaramid ni Jojo. Santo Pulos, Aisel. Ikarig day tayo tibatog ka langit. Anya nga tanong kalaysatan.
Sigurado ka, Ramil? Wen, awanin ti rason. Tapno ibayag tapay. At datan ito umno nga edad. Isungag kalay sa atanay sel. Iti kasta, makabukal tamutan iti pamilyata. Ay, kablaawan kayo, anak ko. Ang yaman kami, tatang. Agyaman kami, tatang. Ay, sabay ko ma. Tanaragsak ti panagdinayo nga gasawa. Ramil manok. Sikan ti makamoy tanak ko ha. Sabay lang kumatayatam itinapod nun ni Aisel. Itatanalpasan ti kasarta, Hazel. Sa dino nga, iti kahit mo apagyanan ta. Diyak kaya't apanawan ni tatang Ramil. Numabalin. Dito'y talata ko mabalay nga agnaan. Kaasimat ngamin ni tatang no panawan tang agmaymay sa dito'y. Katuan na, awan pare ko titi dahi ta kanyak. Sikat ti matungpal, Hazel. Agyaman na ka, tao manugot ka iti kayat ko. Kasta ti panagayat ko ken ka, Hazel. Uray dito'y tan nga agtalon. Nalawa mo ti sanik ko ni tata. Sana pa ikit din nakabaulan amulaan amin ti dagana. Datan ati mangmula. Ay katuan na. Kahit kung agtarakan iti agduduma adingwen. Katwan adakan ka dahi talakay. Uray syakmat. Kaya't kumatiag tarakan iti baboy. Wan pag tinulungan ta bakit? Iti kasta, rumang ay ti biyag ta. Kastoy ka dilat ng tibiyag ta, Jojo? Ne, anya ti kat mo sawan, Celine. Awan ka ti plano nga biro kiti trabaho? Ay kwa, Celine, pasensya ka na. Ngamawa magamin nalpas ko ako rusaw. Isa marigata na kagbiro kiti trabaho. Iso kinayat na. Gaputaan mom abak na nga. Kasta ka di? Ha, ne. Anya ka din dahi tangay bagbagang. Pudno mo, saan ka di? Ngam ti kinagpaiso na. Ni pailaeng ay sel ti adda di ta pusom. Sana puno dahi ta, Celine. Agasawa ta lang harudan. Sikat ay atak. Saan ka na makapaglibak? Iso a pinili na. Gaputabak na nga. Saan? Celine, sana puno dahi ta. Ay nasan ka nga glibak, Jojo? Dinak man nalilawan. Sa anak amaag. Saan asyak tiluklukwam, Jojo? Kalpasan tinasurok ang makatawan. Nakiasawa maggayam na Hazel. Yung damag ko, ang naragsak da itinakiasawaan na. Manalon ka naman lang yung asawa na. Yung naanos ka naman nagagat. Ibagpay na Hazel. Tanaragsak itinakiasawaan na. Yun siya. Sa anak ka naragsak. Dahil sigurong tidosak. Gapo iti panangikulasay ko kina Hazel. Agpababawi Yung naladawan ti amin. Jojo, pinapanaw kong ti katulong. Awan mo't lang aramidem dito'y balay. Iswa, sikalangan timang trabaho iti amin na trabaho dito'y balay. Tapno, adamot maitulong mo kanya. Saan kat atapapakpakan kalatan kanya? Magsakit mo tinti ka sa panagsasaong kanyak, Celine. Pudno mo, saan ka di? Iswa, saan ka kumamasaksakitan? Taday tat kinapudno. Sige, may sutik ko lang. Siya akong di mga rami diti amin na matrabaho diti balay. Iti kasta, awan mo't maibagbagam kanyak. Kasta, tapno adamot serbim. Ti ko nam siguro. Agbalin ka adon, no siya, ti maasawan. Anya? Saan mo ta kasta, Celine? Sorry, no awan ti maitultulong kukin ka. Umayak man pumasyar, anak ko. Oh, apay-aya ka na yun ti yumayo dito balay, nanang. Taktakan nyo lang ti asawak. Madisturbo lang iti aramidin na. Ha?
Awanan ti katulong mi. Iso nga ison ti para trabaho kadag iti trabaho iti uneg ti balay mi. Ha? Nay, hapay ngay akas tamo tunsilin adak kaw. Anya nga hapay? Ha, rumbun lang. Tapno adamot serbi ti anak yo. Saan kat apapakpakan data kanya? Di ko na siguro. Agbalin adon dito'y balay ko. Gaputabak na angak. Ha, naglaingan ngay. No aramiden nakit din na sugar mami na. Ha? Pudno mo't saan ka di? Ay, saan mo't nga itikas ta? Balasang ko. Ay na, no awan na tinapatid nga ibagayo. Pumanaw kayon. Tamakadistorbo kayo una yan. Si Line. No awan na patid nga ibagayo. Saan kayon nga umay dito'y balay? Makataktak kayo laang. Nagalas gayam ti ugali ni si Lane. Bastaws ti pa nagsasauna kanyak. Ay, saan mo gayam nga agbibiyag abak nang jay anak ko iti demnada. Tay sumot tinagbalin a katulong na. Ay, agbabawi ako no apay nga isaw ti inasawa ti anak ko. Idinto ta ni Aisel. Nagpintasan ti kasasaad ti biyag na. Uray ni Mariaw, nagswerte. Gapaw ta saan da pinanawan. Saan nga agmay-may sa ijay balayda. Ay, sana kas kanyak nga agmay-may saak. Kandi nakpayon masarungkaran jay anak ko. Gapaw ta saan mo kano apalubusan ni si Lane nga asawa na. Kunak iday no ayaban nak ni si Lane ije nagdakkel abalay na agam sa ambo gayam. Ayan ya ka din day tao yan napasama kada kami nga agina. Si Lynn, sweetheart. Agawit ang manbihit. Mapan ko lang sa rungkaran ni nanang ko. Saan ka pumanaw? Dito'y ka lang balay. Anya? Kahit kulang mo ta makita ti kasasaan ni nanang. Saan nga minin nga umay dito'y balay? Sa mapan kumot kitaan. Ha? Rason mo lang ang data. Ngam kinapudno na. Kaya't mo ang makita ni Aisel. Ha? Siguro mailiw kan kenkwanan niya. Anya ka din deta sa asawam. Adan asawa na Aisel. Oh, anyang iti amok. No adda pa'y panggap mo ang makisinubyanan kenkwana. Ha? Uray pa'y subyala. Sigurado asan na ko na kayat na Aisel. Kaputan na ragsak itan iti na ti asawaan na. Ka? Umapal ka? Anya kumangit apalak. Gapo, tasaan ka naragsak iti na? Gapo, tasaan na natungpal ti arapaap mo, abumaknang ka, no siyak ti maasawam? Mabaling ka di silin. Husto da itan asang kadagulit mo. Basta rumara kita, tas sarong karak ni nanang ko. Ha! Patasam ti rumwarita! Agsinatan! Anya? Anay ko, nagsakit na talaga ti ulaw ka. Iyak makabangon nga agluto iti kanag. Ay, nagriga laki din ti agmay-bay sa. Hindi na mo lang aminin umay sarungkaran ti anak ko. Ay, daytoy ka din ti dusak. Gapo iti inararamid ko. Ay, no ni Aisel siguro tinakiasawaan ti anak ko. Awang kastoy asasaadak. Ay, nalaos ti panagladingit idi ni Aisel. Gapaw iti inaramid ni Jojo. Asyak mo lang tinang sugsog. Gamita. Ay, nakaragrag sa akin tibiyag na. Idinto ada kami kun ni Jojo. Kaagpaada kami asaan anaragsak tibiyag na. Ay, Diyos ko, sabay ko ma.
ta mapakawan na kadagitidakes ngay nararamid ko iti kalabas. Manungal daw bitin ajak nakitkita arimwar ni natay. Kastaya, tatang? Huwag na nakaw. Kanayon ang nakarikip ti balayda. Yung sabay mo ngamin umay sarungkalan ni Judaw. Padasan nyo man na mapankitaan di tabalayda, tatang. Ang mga nadamat tandakas ala pasamak kaninana nati. Ay, huwag man nagpasaw. Mas daawak lang amin. Takanayon ang makitak iti paraangan danukwa. Manungal dawon ajak nakitkita. Ay, makapadanag mo ngagpaisaw. Nay, asino nga tatiag tuk-tuk-tuk. Nay, sarungkaran nak nga tatianak ko. Sana nakatrang ka na ita. Sobrang kalatan. Atay. Ay, pasensya ka na. No, nadisturbo ka. Madanaga na ngayon. Takaslamot dun sa angkarong rumbar dito balay mo. Ay, agiaman nagtaimay ka, Mario. Masakit ang gamin. Ay, manon nga aldaw adanom lang ti ipapaunag ko. Hidya makabangon nga agluto iti kanag. Ay, wampay kidin ati lutuag. Asos, pinasaya at ipandakalangan ni ospital. Ay, Manugaya mga aldong agsakit ka. ay alabang nga ron, Mario. Ay, po, talaga nakapsot ako na. Kahit numabalin, payaban niyo ko bati anak ko. Hindi na mo ngaminin umay sa rungkaran. Kapag nagpaiso ka di nakamutin sa sarungkaran ni Jojo. Ay, po, Mario, wag mababawi ak itan. Nuapay asaan ani Aisel, tinaasawa jay anak ko. Tapay, Mike. Puna man o jay ba ng asawa ni Jojo ti kaya mo? Ay, po, saan gayam at ikinabak ng tipang rukudan iti ayat, Mario. Tapay mo lang ako ng tikas ta natin. Ay, nagalas ti ugali jay naasawa na. Iparit na pa'y sumarungkar kanya. Kan sumarungkar ijay balay da. Makadisturbo akano lang. Kasta ka day. Ay, kit talaga nga raw asal alasaya ti ugali di asawa na no kasta. Wan, iswa pang hasim ka di, Mario. Paayabam kong ajay anak ko. Wait. Di ka madalagan natin. Tatalaga apayabak ni Jojo nga anak mo. Itamat lang. Pangasim ta palubusan na kumamad sila. Adda ka nun ni nanang ija ospital. Ana, tapno awan mo timakon ko nam. Sige, palubusan ka. Nagyaman ang unay silin. Saan ka kadi sumurot kanya? Saanan? Ado tinaskan nga ramidag ija opisina. Diyak kaya timataktak. Silin, mabaling ka diti tumawat iti kwartam. Apay? Ada ka di impadulin mo kanyak, ha, Jojo? Ha? Sige. Tapno di mumut ko na, ikan ka. Amok mada syaklatan tinamnamaam. Pasensyaan na ko man silin. Umumat nga ang trabaho. Kan may sa. At lang dito'y balay. Gapo tayo isugat nga rudi kayat mo. Alala, awanan ti adu pa yan sao. Ato'y ti daw dawato makwarta. Agawid ka matlaang adagos, ha? Di ka agbayag ijay. Nawatam? Kasi kagaan nagbantay kini nanang Aisel. Agyaman ang klaw na yan. At tinulungan yun ni nanang ko. Anya ti klasim nga anak, Jojo. Apay abinay may am ni nanang mo. Apay asan mo man laang mata sa rungkaran. Kasano?
Di nakmet ngamin palubusan ni Silin. Saan na kaya't nagkita ta? Anya? Kat, day ti makagapo abaybay amot tanti inam. Kasta ka di? Dahito'y sigurong titusak. Gapu iti panagikalang ko ken ka, Silin. Inkulasay kagawan ti makagapo. Ginapudlunan. Sana nagsaya ti ugali tinasawak. Di mo ibagati kasta, Jojo. Aramidem ngamin ati pagrabangam kas may sa padre di pamilya. Saan kat amang namnama kalatan iti kinabaknang ti asawan. Agtrabaho ka. Iti kasta. Adamat bukod mo a kwarta. Kan adagastusam. Saan kat adumaw dawat kalatan iti asawam. Kan saan amabalin a pander kalatan kan kuana. Aglalo no may papan iti inam ti saritaan. Agtrabaho ka. Kat sikat ti mangtad iti kwarta iti asawam. Saan kat asikat ti dumaw dawat kan kuana. Oh, ang yaman na kitireta pang magbagamay, Sel. Kaya't ko ti dumawat iti pamagawan. Iti naramid ko iti kalabas ka. Pagbababoyak, iti panagisukat ko ken ka. Yaman niya nga ron. Napasama kan. Sa pasensya ka lang man kanyak. Sorry, Aisang. Pagyamanak pa ikit diti kas dyan ngay naramid mo. Gaputan na amok ni Ramil. Nga iso ti pudno amang ay ayat kanyak. Iso ti lalaki a pudno amang ipatpatag kanyak. Kat naragsaka kun iti danana. Sapay ko man. Tama ornos yumatan ti may papan kada kayo ka ni Aisel. Iti kasta, agbalin matan anaragsak ti panagdan nayong Jojo. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti pakasaritaan nga intay drama ita ket nagapo iti pagayam a nagpailinged iti nagan a Michelle. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti rinibo-ribo a dumdumngeg iti drama dito YouTube ket may sa ti programam kadagiti pagaayat ko a dengdenggan. Tinak ipadrama ita ket saan a maipapan kanyak. Nudi kat may papan iti inak ana parabor unay kadagiti kakasinsin ko. Patsyat ngamin a makaibati daytoy iti adal ken mangtadliwliwa kadagiti padak adumdumngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Pangipanan nyo nga dita nakamalukong amasida, mami. Ipan ko di tabangir abalay. Naimbaglaang mat asida ang dagiti kakasinsin mo. Manan? Katnoy ni kanyo mat ida-idikal man. Ikanyo manan ida? Katwan maditi agim imo tanak ko. May mayat matlaang no naparabor ka iti padam a tao. Nang ro nakatawan mat sabsabali. Ngam agromda nga minno kanayon akasta, mami. Imbis nga agtrabaho da, saanan tamang namnamadalatan iti-it-itadyo. Ado nga rod mat tiin luto kanak ko. Iso amapan ko ida padigwan iti pangaldawan da. Kan may sayang mat no jak itad daytoy. Sigurado amabang listumanan. Itulod yung arudan. Agsubli kayo adagos tamangan tayo matan. Tane, mabisina kon. Wan, mabiitak laeng. Itulod ko laeng to'y sidaenda, anak ko. Kumusta matan tirinugyan nyo ang negosyo yo, kabakis? Mayat matlaeng ka di. Kasi napot Diyos, mayat-mat kabagis. Isu na lang, tamasapul min samatan ti mangalay ti kadwami. Saan may ngamin na nakabagalan kinibakit? Ado una yan ti matrabaho.
Ay kat mangala kayo nga minan na ititangdanan nyo. Iti kasta saan kayo unay amarigatan. Wan nga rod. Amangan no damom kabagis. Tay kumaammo na tagmaneho iti motor. Isu ti pumarbangon ang mapanaglako iti pandisal. Ay kat dagiti kakaanakan tan akabagis. Dagiti anak day di manong Nestor ti kayat ko asawan. Awan mo't laang trabaho da. Isudan ti ayabam. Isupay mo't apakitangdanan da. Ayunan niya. Pakibagam tuman nga rod kabagis. Bareng kayat da. Ibagam tao may dakpasyaran dito'y balay. Ta isurok dagiti rumbang nga maramid. Sige, tabaga akto ida kabagis. Naimbag ta nakita ka kaanakan. Oh, apa yan ti? Anta ka di bagayo? Wan, kayat mo tagtrabaho. Ay gatuan anti. Basta dyan nalakakan nalag ang laang, kayat ko Wan, dalagan laang at trabaho day chay kanakan. Anya nga trabaho day tanti. Agsapsapol ni uncle mo a James iti tangdanan na nga aglako iti pandisal. Amangan no kayat mo. Ha? Ay iko, kita ito anti. Adapay ngamin ar-aramiden mi Jedaya. Kasta aya. Wananti. Sige, mapan kan tulat ta pumasyar ijay ayan ni uncle mo a James no malpaster aramiden nyo kaanakan. Wananti. Di matagsapsapol ka iti pagtrabahom, dayan. Wan manang, apay, adam mo. Imawag ti gayem ko iti Dubai. Agsapsapol ka no ti kabsat ti amo na iti katulong. Ag-apply ka na. Ay, katulong man. Jay ko ma-staff iti hotel no cleaner kas jay. May mayat adenggan. Ganti kayat ko kat jay stay out. Jak kayat ti agyan iti balay ti amok no bilang. Sa bagay, saan ka ngamin anawaya ang mga ramid iti kayat mo no stay in ka ngagpaiso? Naku namon manang. Ken may sa, jak kayat ti agbalin akatulong. Malusya nga kun ano mapanakit din agkatulong ijay Dubai. Isupay uray siya. Jak kayat ti agkatulong. Jay kumapangopisina mo't tapno sosyal. Isupay Uray awan sumsumrak iti trabaho no katulong tumatlaang. Nanang, ang mga no dapay kwartayo dita. Mangitid kayo man itigatang ko itigatas kin diaper tanak ko. Hanya, siyak ti pagdawatam, itiigatang mo itigatas kandaya parti anak mo. Imbis asyak ti ikam, syakit din ti pagdawatam. Awan nga rod ko kwarta kita nanang. Ikan kayon to inton makasapulak iti pagtrabahwak. Ay nakaanon tupay day tangay anak ko. Pumuraw ton tiwak, ngam di ka pa'y nakasapol. Ninanang mo Kano damag kung agsapsapol ni Uncle Yo a James iti tangdanan ng aglako iti pandisal. Mapan ka ata isupay iti tangdan mo. Masadutak nanang. Hanya, Ken maysa, nakababayin taglako iti pandisal. Amangan no makita dakdag iti barkada. Ket birngasan dak tupay kiti pandisal putput. kat anya ngay kuma. At least, ada trabaho. Ada pangalaam iti igatang mo iti gatas kandaya parti anak mau. Saan nakasta aday tala ang agdaw-dawat ti amaw. Masadutak nga rod nanang. Disturbo iti panaturog. Agasi man ta pumarbangon na mariing. Oho. Ora o awan met ket no nagganas ti maturog. Nagsweldo ka din, anak ko. Saan pa'y, mami? Ang mga nuinton bigat pa'y. Apay ka di. Mangtad kanto man iti sangaripo. An-anwan nyo ti sangaribo, mami. Itad ko kinidayan. Nagchat ngamin itay. Birthday kano ti anak ni Rostominton bigat. Dumaw dawat iti gatang da iti cake. Ay, una yan? Birthday ti anak na? Ngamda kayo ti gumatang iti cake na? Wan, iso nga ikan naktuman no maalam ti sweldo manak ko. Tani, jakpay mo't naawat ti pensyon ko. Hay na, saan mat ngamin amasapol nga ag-birthday no awan aramaten da? Apay, di dala mabayin adumaw dawat kada kayo? Aday ta ka manen ako nanak ko. Madi agim imot ko nakmanen. No adda, di mangtad ta. Ngam no awan, di pasensya. Kasyay laang mat. Kan may sa panaglambing dalaang mat siguro day jay kanyak nga ikit da. Iso adumaw dawat da.
No sagpaminsan laang kuma, mabalin a panaglambing. Tay maminsan iti makatawan kasjay. Once in a blue moon ama ko na. Ngam no kasta akanayunan damatan, ay sabali matan asaritaan day ta, mami. Ay nabay am kadilatan anak ko. Kaasi damat ngamin. Amumat nga uliladan iti ama. Tulungan talat taidan aging ga akabailan ta, anak ko. Ay na. Oh, sul! Naa, unay mo daytan a panagtig-abmaw. Yeah. Mangagpayan dagiti karuba. Ah, ay nabsugak nga rod mo titikas taon ay nanang. Naggapuam man ng daya. Secret! Ay ayabanda ka itay amangan, ngamrimuar ka magayam. Una, napang ko imbirok tingiwat ko. Tamok abalatong manin ti pangaldawan tayo nanang. Taimbag kumamot no, dasagpaw na karni. Igamawan mo, si mumulagat abalatong. Makauma. Nagalas ka ti kasta nga ugali mon. Agpili-pili ka iti sidaan, ngam di ka ngaron mangi sampet iti naimas amasida. At day ta kayo man ako na akon. Sirmunan dak manin. Di kailan maumuma sumana ko. Pumanawak man lagan. Naa, nagbastos ka dayto yan nga inanak. Agsubli ka di tayo, Rustam! Hoy, Rustam! Oo, Insan Michelle, si Mangpat kamat gayaman. Kunak no adda ka pa'y lang ijay Singapore. Naimbag ka pa'y, takanayon ka nga aktor, Insan. Saan mat, insan? Sagpaminsan laang mat. Kat, ayan tay pasalubong ko ngay, Insan. Ah, napanak laang nagtor, insan. Sa anak ang nagabrod, tapno dawatan dak iti pasalubong. Ay, kat oray Apay, awan lat na ba't batim ditan, nga oray Singapore dollar lang ko ma. Awan, insan. Naibus. Medyo nangina nga minti magatang ijay. Iso a talaga ajak gimatang iti pasalubong. Ay, kat agpagatang ka nga ruden ay iti soft drinks, Insan. Tamaramanan tayo man matisweldo. Medyo na magaan nga minan ti karabukub ko kat. Ha? Ay, katwan Day talaga yam. Atoy. Inka gumatang iti tinapay kan soft drinks ta merendaan tayo, insan. Ayos! Day takat ti kay kayat ko kan kainsan. Talaga agalante ka. Oy, Dayan! Inka gumatang iti tinapay kan soft drinks ta agmerienda tayo man. Si kangaminan at timapan, insan. Masadutak insan. Kan may sa nagpudot. Narigatan no madadaal ti kutis ko. Adda ka maggamit nito'y balay manang Michelle. Kaano ka ba si Mangpet? Saan ayan na pang kanagtor? Wen, ngam nagawid kaming matlang adagos. 3 days, 4 nights milang ijay. Wow, sana all insan. Itugod na kaming tuman mo insan. Ay katuna, agurnong kayo iti pang plane ticket yu kan pang hotel yu. Tauray siya kung ti makaamo iti kanan tayo. Manungay ti magastos para iti ticket kin accommodation. Mabalin siguro dayta 20 to 25,000. Nanginamot gayam. Kunak nung nalakalaan. Nalakakit di daytan nangingina ano ag agency ka. Bayamon? Pag inumilangan. Ayun gayam, ang mga no, dakit di barbaryam di tamanang. Mangtid ka man, iti pang gin. Jin, kunam? Wen, aginom tayo man gedi, tani, awan aramid. Anyan, imal aldawan, Jin. Katuan, tapno makaadua. Alam manang, mangitid ka na. Nayon na mutin iti pang pulutan, kan pang chaser, tapno maimas mo't ati uminom. Kita am share ni insan Janin iti Facebook na, mami. Anya ti in-share na anak ko. Dayta ni basaam. Walang ibang hiling kundi umangat kaming magkakapatid sa buhay. Awan mo ti maditi in-share na anak ko. Husto mo't. Kaya't na nga umangat wano umasenso da nga kakabsa. Kasano ko mga umangat when no umasenso dakat nagsasadot damat. Ha? Day tala ang mangnamnam ay tikukuanda. Ay natila pa kasigsikuramat si ka Michelle. Bayam kadila ang idaanak ko. Iso nga rod mo ti pagragsakan da. Di bayam ta aramiden dati kay kayat da. Komentak tupay? Na, anya kumangay ti i-comment mo.
Agagat kayo ngamin atap no umasenso kayo kunak Ay nasaanan. Agar aramid kamot iti pagkaapaan nyo. Saan a pag-aapaan day jay mami? Ibagbagak laang tipud no. Bayamon kunakmat. Aw-awatem ka dilatan dagiti kakasinsin mo, anak ko. Day, anyat kukuan nyo ngay. Aldawan ngam di kay pay mo nakalutaw. Day tamo laangan silpon nyo ti dumdumugan nyo. Ay, Janain! Ingka mangisaangan aldawan. Ni Rustom ti ibaon nyo, tani. At ako ko, Rustom! Ingka mangisaangan. Nayunam ti ilutom ta ang mga no agawid ni Uncle Yunton pangaldaw. Nasapa pa'y nanang. Intun madamdaman ton. Anya sa papay. Kat no agalas unsin iti agsapa. Aldawan. Sikapay lang timapan mangisahang manang dayan. At dakukwag. No asino ti ubeng isu ti mapan. Di nakdisturbuan tamadama ti panagay ayam ko. Agay ayam akmutlan. Ay nagalas ketikas ta nga ugali yon. In kayo agluto na. Malmalwon kayon sa langaw. Tap na amok langarod nga awan ti maibaon kaw. inka nga minen, Rustom. Isupay di pay lang amin mapanmat. At nangarod kukwag. Apay di kay makawaawat. Amala! Tangay agpipin na tudo kayaw. Bayan niyaw ta siya kung ti aglutaw. Ibaon kon ti bagbagek tawan mo sir-sirbiyo nga inanak. Makauma kayaw. Oh, Uncle James. Naimbagman ta nakapasyar kayo dito balay. Kumusta kayo nga Pasaya at matlata ka na kan. Da kayo nga Kumusta kayo matan? May atlata matanggal. Dumanong ka ata aginom tayo. Madam matitagay may di talikod ti balay. Na, bigbigat yung madam matitagay yo. Uwanang kayo. Bungar. Asino nga iti kakaduam ka na kan? Adudang kayo. Adda ni Manong Jordan. Kani kasinsin nga Reynold. Umekan, mapantay jenda. Nabayagan nga insardeng ko ti uminumitara. Ay kat, oray di ka uminom, uncle. Umay ka laang makiistorya. Agpulutan iso. Ado ti lamas a pulutan. Adapay igat. Sige lang, kanakan. Ayun gayam, ni Julius ngay. Adda ka dinita. Awan, uncle. Amangan no da dita balayda. Sige, tamapan ko man nga rod kita dita balayda. Sige, uncle. Tumagas kang tulat ta dito, hinton madamdama. Kumusta nga'y tinapanam ka, Bakis? Nalukoy mo man lang ka din ni Julius. Saan ka ba, guys? Ado matirason na. Imbagak mo't lang ka da Rostom ka ni Gerald. Nga magpapada tirason da. Di dan sakit agtrabaho. Ay, una yan dagijay nga uping. Apay, madida nga tati pagkwartaan. Ay na, diakon mas daw ka bagis. Kat no inyo ubing damot ngam hindi kas diyang ugali da. Ay, awan ano kasta. Kasanuda ngay nga umasenso, no kastamot adida kayat nagtrabaho. Naku namon ka bagis. Ikarkarigatan mo't ida atultulungan. Ngam talagan sa nga awanin namnaman. Kas diyay da na talaga. Na ito lang dan ti kinasadot da. Himawag ni Auntie Leti itay, mami. Anyat ko na ngay. Kinasarita na kano da insan Janin. Anya ka no timbagan na. Ik-ikan na kano ida nga agkakapsat iti daga apagpatakdaran da iti balayda. Sigun kini Auntie Leti, dayjay kano kuman ti pan nakatawid daan na ngay aywan iti day di Lolo Antonio. Kat? Amuyo ti kuna kano ni insan Julius? Anyat ko na. Itid na laang kano akwartan ta aramatan na nga agabroad. Apay, agabrod ka no ayan ni Julius. Jack amo mami. Rason na laang siguro dayjay Tapno kwarta ti itid ni Auntie Leti. Kat, anya ngay ka no timbagan ni Antim Aleti. Awan saan na kano asinungbatan? Itid na laang ti daga pagbalayanda. Saan da atagikwaan? Ay, nagalasan ti kastang ugali dagita at tao. Di da katagyaman tay kanda ida iti pagbalayan da. Wan nga rod Dakkel aba nagdayjayan. Hay, talaga di panpanunot. Jay laang mangnamnam ay ti kayat da. Hay, una yan. Ante Veron, puludak man bitilugan nyo. Sa dino ti papanamaya. Mapan kami makibasketball ije kabangi ibang nga barangay ante. San kami nga umanay iti motor. Nanginamot arkila.
Isuan na panunot ko nga may buludan tilugan niyo. Una, basta gasan nyo, tani, awan samot tan gas na. Saan nyo nga ipabulot tilugan, tao sarap? Ne, ada ka maggamit ni tamanang Michelle. Kunak nun napan ka nagtrabaho. Awan trabaho ita, ta Sabado. Apay, rumor ka aya. Ipabulod mo pa'y laang Sakan tumapan iti papanam inton isublida tilugan. Napatpatag ti papanak, mami. Ag-commute kayo laangan, Rustom. Pasensya, ngam talaga ngamin nga usarak tilugan. Unay mo detan manang Michelle. Para maminsan laang mo tabuludag tilugan nyo. Iparit yung paimat. Naa, saan ko nga iparpari tilugan, Rustom? Kan maysa, saan laang matanam na minsan abinulod yu day talugan? Namin anon adaras nga inalalayo. Adu pa'y tigas ng alalaan nyo. Ngam inton isubliyo, dandani maibus ti karga na agas. Di ta ka nagkamali manang. Kat gagasakmat sakbay nga isublik. Uhu, gagasan nga. Dinak man ululbudan si ka, Rustom. Tapno ammom, nabayagan nga amamu ka. Ammu kon ti ugalim. Malahos to daytan, Michelle, Rustom. Tumal na kayon, tani. Nakababain ka dagiti lumablabas akaaruba. Ang mga nuibagada pa'y nga agap-apa kayo. Aglablabas kayon? Saan mat amabalin akasta ka na yun, Aggagat kayo mat ngamin, tapno makagatang kayo iti usarin nyo. Saan aday tala ang mangnamnam ay ti aramidin nyo? Manipod idi imbagak ti kasjay, saan damatan nga umay dito'y balay. Lumabas-labas dalaangan. Danda ni Dida payan kayat atalyawan ti balay mi no kasjay alumabas da. Makitkitak laangan iti my day kan post da iti Facebook ti kanayon a panaginom da iti arak. Kanayon damat laang adumayo iti basketball. No kasjay a mga bakda iti sugal, sigurado mat alayos ti arak. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti ingka panang yornos, para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Michelle. Ken ka pagayam, Michelle. Nasaya at met tanay turad mo nga imbaga ti kasjay. Tano saan, amangan no agtultuloy pay laang ti kasjay nga ugali da. Barang no makapanunot dametan ket baliwandan ti kasjay nga estado ti panagbiagda. Angem no talaga adida kayat ti agbaliw, adametan kadakwada dayjay. Kunada nga ruden, kapag gusto may paraan, kapag ayaw may dahilan. Alakastan pagayam, Michelle, ket pagyamanak matunay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, iting kay panagdangag.